Amzoe the super striker baduduza ngengoma mfana kaMasabane. Amzoe, kanti uhlabela ingoma ebuhlungu kangaka kwenze njani umuntu wenkosi? Hey mawaya, ngibuhlungu emoyeni wami ngadukela lentombi engithanda kakhulu uPutsununu. Kwakuyimi engilecala mfuthi ngilesifiso sokuhlangana laye ngibuye ngimxolisa umntana abantu. Sorry umuntu wenkosi, yakufisa umxolisi. Ungafanele laba bafana abathi bangaqabana labafazi. Avela tisicathulo emntweni manje box shame Igama labo DSD madoda sazwaya kakhulu madoda bathi Cosmo always rise ubabona ama black and white madoda amadaka smart laba baba labo sazokazi madoda namhlanje siphethe uAmzoe elo future celebrity isidudla sakozuzaphi sabona uAmzoe sabona future isidudla sakozuzaphi uyaphila ntuna yami ngiyaphila unjani wena hayi ngiziphilele manje yebo mebhu ngachazela abantu ukuthi wena ungubani uzalwa kuphi kanjani salibonani babukela emakhaya obengelelayo ngoAmzoe the super striker uAmzoe uphuma le ePlumtree eGristoni kwaMatwana duzele KFC Imlo uAmzoe uzofana amasaba uphuma ke eGristoni kwaMatwana duzele KFC kwanyama kwaphela phela amazinto uzoyibona amathena ngoba vele utshela kuncitsha qiqi wakuphi namhla sidizisa amadibha sakama swimming pool ngomsela ngathi unkada ngena endlini kwangena kubona inkaba zabantwana omzila kwalandela izinkonja abalondi bemzila abadla belandula bangazida hlazi izikhali zomkhonto ngoAmzoe ke lo ijakhala kwaMasabayi eGristoni kwaMatwana duzele KFC kahle kahle umculo vele esikhule mhlambe sijiva kakhulu imokisi okay imokisi kakhulu ngicabanga ukuthi yiyo umculo vele esikhule vele sinjani siujiva vele ingoma zonke ezaza kudala ezika mdala uBoyole zana yizo vele sikhule ngazo kahle kahle sikhule sizijiva so before ubelela kwiqembu anti manje sulela kwiqembu yebo kunjalo uqala wahamba nawapha amaqembu ovele wasuka nje wabalela kwiqembu ngiqale kuChabanda Mapoko Sound yebo yabo ngiqale kuChabanda Mapoko Sound before ngifike kuChabanda Mapoko Sound ngiyahamba logwese okay ngihamba logwese isikhathi nyana sincane then ngase ngihamba lo Mapoko Chabanda Mapoko Sound okay sisiyakhipha ucompressor yime ngangilaphana yebo then ngithe ngisuka kuMapoko laphana ngaya kuMlambos okay Mlambos ke ngihambe nayo isikhathi eside kakhulu hayi mdala nguye ngihambe nayo isikhathi eside ulwazi oluningi kakhulu amakatari uthola kumdala samangwe thethe kumdala samangwe maybe kuyiphi umnyaka lapho hayi laphana ngihamba nogwese kancane awugweza ngihambela isikhathi eside kancane nyana then kuMapoko kuMapoko is 20 kuphuma ucompressor is 2014 okay is 2014 alright yebo then ngase ngingena kuMlambos 2015 okay singena kuMlambos 2015 album yaba khona yakuqala ngena kuMlambos uJabula uJoli yebo album yakuqala eyaba khona sengumlambos mina okay shothi ikho lapha engaqalela khona uhamba lomdalo samangwe ngithola ulwazi lonke cause singena emakhaya ngene town singena emakhaya ikho lapha ngaqala ukubona kahle ukuthi into le ihamba kanjani yabona ngayiqala nomdalo samangwe sihambe emakhaya singena yonke indawo vele emakhaya yonke la eZimbabwe so ngahamba lonke ngena ulwazi umdala ngifundisa lapha na so wena ngezindlela ongathi ulwazi luthole kumdalo samangwe kunjalo ngingoAmzoe nje ngingasho ukuthi vele umdalo samangwe nguye ngibeke kule level le nkuyo le abantu bengazi nje ngicabanga ukuthi umdalo samangwe nguye vele ngibeke kule level le ngiyakhumbula kulomnyaka lwana sikhipha uJabula uJoli wahle wangibiza mhlambe wayesebonile ukuthi hey le jaha le mhlambe liyajiva kamnandi abantu balijawulela so because bengisprinter mina vele so ke wasesithi ni super striker igama le super striker so ngicabanga ukuthi lalo la ngikhuphula kakhulu vele yabona mawutha super striker kuyabe kukhulunywa umuntu onjani wenza kwenzeke la ngendlela umdala obekubiza ngakhona yazi ubekubiza vele uzokujawula abantu amzozo ukusho khona ukuthi naye wayebonile ukuthi ijaga lemali yena uyabona kukhona mhlambe into etshintsha stage okay siyabo uthe ususuke kuMlambosi wasusiza kuphi isithema sisuka kuMlambosi ngangilomfowethu Godolude
ngilomfowethu uGodolude laphana wayekumagwaza mina ngumlambuzi. Sithe masihlangana sabona ukuthi uGodo vele umuntu engamthola vele esemculweni. Lase ngumfowethu futhi. So into enzakalayo asesibona ukuthi okay mfowethu lapha sesilesikhathi eside semculweni. Why singaboni lathi okwethu mhlambe sizi yakhe lo njani umuzi wethu. Indoda ingakhulisa ekhaya lapha iyachaywa elihlaza. Sabona kungumbono omuhle kakhulu ukuthi no asike siyenze okwethu sibone ukuthi sayihluleka yini. Yabona into enjalo. Yeah. Kusuka lapho ke savula iqembu lethu uGodolude lo Amzoe. Okay. Ngicabanga ukuthi abaningi vele balazi. Eladuma kakhulu engoma lethu uMalaicha. Yeah. Injalo. So ngesikhathi wena uphuma kuSamangwe lapha iqembu alizange liphatheke kabi ukuthi ayi njengoba sisebenza nawo kamnandi wona susuka usiyavula kwakho mhlawumbe uthethe babengekho ready uTono so shift abasabe bephatheke kabi mhlawumbe. Laphana ngingazi mhlawumbe ngoba uyabona mawungabe umuntu usenza into mawuphuma ekhaya uthola ukuthi ekhaya ubusupporta kakhulu uthumeza so mawuzophuma yakho umuzi vele obviously umzali angaphatheke kahle but uza ku accepta ngoba vele isinqumo sebe singesakho. So khona okuhle ukuthi mina ngakhuluma ebadaleni ukuthi abadala sisake sizame something lathi ngapha. Yabona umessage ngawudlulisa impela kwavumelana ngaba right. Siyabonga izilongo ungazange kube nokuxabana abantu beziphumela kahle akunankinga. Hayi akuzange kube khona iphutha akuzange kube khona yini kwakhulunywa into ihamba kahle. Okay then wasusuka ke ususiya zilihamba noGodo lavulela iqembu then kwasokusenzakalani ke lapha. Sahamba lo Godolude savulela iqembu sakhipha ingoma abantu eyaduma kakhulu sakhipha album yokuqala umpilo lokuhamba then sayishutela ivideo ngicabanga ukuthi abaningi bayazi ingoma ethu Malaicha. Yeah. So after that sakhipha ama-album amabili. Kuthe sekunjalo uyakwazi ukuthi vele esibayeni mazinga bayi2 kuyahluka. Kodwa akulanto eyabanzima. Umfowethu uGodolude wayesebenzele ekhaya kakhulu. Mina ngangingaphi South Africa. Ngesigaba sokusebenza umsebenzi uyabona. So yena kanjani wayesesekhaya ngalena. So sasekubona kungcono ukuthi kuba nzima ukuthi iqembu li1 omunye esebenzela le omunye esebenzela la. Vela kusahamba. Saze sibona ukuthi okay ngase ngisida mfowethu njani. Ngiyacabanga ukuthi lami sengilolwazi. Okay. Ngicela ukuthi lami ngizizamele ngingapha ndonse ngiyi1 awuqine ngapho. Nawo njani uqine ngapho. So umuntu mayephuma nguye onjani oyayenza igama lakhe ngayo. So ngase ngithatha igama leli the super strike engaliphiwa mbani nguSamangwe. Uthi ngcono igama leli njengoba sithi ngaduma ngalo. Ngicela ukulisebenzisa ngapi leqembu lakho soluvula. Kule qembu lami. Yasaba ngathi Amzoe and the Super Strikers Band. Okay. So yeah yikho ngavula elami iqembu ngalibiza Amzoe and the Super Strikers Band. KuGodolude ngale kula ongeze energy akutshintsha ngalutho enda kuxatshana yonke into i-right. Ngumfowethu futhi lwana. Injalo. Ngesikhathi usuka lisuka kuSamangwe uGodo naye esuka ngale kumagwaza umnyaka usawukhumbula ukuthi bekunyaka bekungu 2017. 2017. Alright. Lesavula khona iqembu leze energy. Alright. But vele kwakubuhle uGodo na wayevalelisile ngale mawusizo noma waphuma ebaleke esibayeni. Hayi angeke ngimfakazele ngale. Ngicabanga ukuthi yena njani nguye oyazi ukuthi ngale wavalelisa noma njani. Mina enza ukukhulumela ngokwakho esidla ukuthi mina ngavalelisa. Alright. Kwaba kuhle akuzange kube khona okubi. Okay siyabonga kunjalo. Then usuvulela kwiqembu bekuphi umnyaka ususelisuka ngapha kweze energy indawonye siyavula ama Super Strikers bekuphi umnyaka. Ama Super Strikers ngavule 2021. Alright. Yebo. So kuthe 2021 ngivule ama Super Strikers. Kupheleni komnyaka. Okay. Yebo. So ngakhipha ialbum. Okay. Qala ku 20 baqala
It's 2022 yeah, last year yeah. Okay. So uqalela kwiqembu ngo-2022. Yeah, elami iqembu ngiqale ngo-2022. Okay. Yebo. Uthe vele usungulile kwiqembu vele wahle wakhipha iCD ngalowo mnyaka u-2022. Yebo, the ukusungula kwami iqembu ngahle ngakhipha ialbum yakuqala eyami sokunyezomnyakazo. Elami iqembu libiza ezomnyakazo. Amzoe and the Super Strikers Band ezomnyakazo. All right. Yeah. Then ngakhipha ialbum yakuqala. Ethi yona sesithelekile. Okay. Yebo. Ibine ingoma ezingaki album yakho? Inengoma ezingu-7. Akusho ukuthi iyahanjwa phela lapho. Yeah, inengoma ezingu-7 album yami yokuqala. So kusho ukuthi last year 2022. Yeah, last year 2022. So this year kukhona esizokulindela noma kanjani? This year yeah kukhona abantu abazokulindela okuhle kakhulu vele. Kahle ayisami le nqola le. Sihamba vele. Sokuyiwaya. Okay. Yeah, sokuyiwaya impela akusamini. Okay. So uzodedela manje album noma ekugcineni komnyaka? Hayi, ngizoyidedela ekugcineni komnyaka. Into engizoyenza manje i-video shooting. Yeah. Okay. So eqenjini lapha esikhathi uhlukana nobhuti Godolude kunabanye elelisebenza nabo abahamba nawo abanye basala noGodo noma wena usihambela uyiwana uhamba nomuntu? Yeah, bakhona abanye abasala noGodo, bakhona abanye abahamba nami. Okay. Yeah. But lakho ngoba ikubonisana alizayixabane uthi kanjani waye uthi ubani vele wabuya nami ngiyangithatha ngiyahamba? Hayi, akuzange kuxatshwane lapha ukuthi angithi sasibabili lapha. So lapha abafana sakhuluma loGodo ukuthi no ofuna uyazikhethela yena, asimbambe ngamandla ukuthi hayi wena buya ngapha. Uyazikhethela yena ukuthi hayi mina ngizosala loGodo, mina ngizohamba uAmzoe. Okay. Yebo kunjalo. Abalandeli vele siyabadinga kakhulu. Ngendlela ukuthi uyabona mangiyenza ishow abalandeli siyabadinga kakhulu ku show. Masiyenze ishow siyabe sidinga ukuthi abantu enjani bebuye ngokuningi bezosupporta umculo lo wechova. Yeah, ngicabanga ukuthi abalandeli siyabadinga kakhulu emculweni wechova. Ukuthi mhlambe siyenze ishow abalandeli mhlambe bengabuyi behlala phandle umbe benza bebuye bengene phakathi bese support. Uyabona ukwenza ukuthi umculo wethu la ukhuphuke. Lami kusaza bengibone ngihamba ngimoto. Lazi inkinga ke Masabayi. Le ndaba ke abantu abafuna ukubayazi ngoba kuma Facebook noma WhatsApp abantu baphikisana babuya lama screenshot amanga abanye babuya lezi thombe abanye bathi Amzoe sebulela umuntu kwasha kwacima endaweni yase Limpopo kusepulwane okusevenda. Uthini ngayo iliqiniso lingakanani leyo nto le esizwa le? Uyabona le nto leyo ingamanga. Ngizayifakazela. Alright. Le nto le ingamanga le nto leyo mhlawumbe uyabona mangabe siphile emhlabeni. Kukhona abantu abakuzonda. Kukhona abantu abakuthanda. So makungabe kwenzakale into embi esayidini lami. Umuntu okuzondayo uyayimemethekisa ngendlela errong. Okay. So into ekhona ukuthi mungayichaza kanje sona. Laba abantu abashonayo nyabazi. Okay. Okukuthi laba bantu bashona eLimpopo. So ekushoneni kwabo laphana mina bangisebenza khona ngale. Okay. Abantu abaningi bayazi vele mina ngisebenza la khona ngale. Okay. So ekushoneni kwabo angazi lutho ukuthi bashona kanjani kusenziwani ubufakazi kangilabo nami. Lalingekho lalingasebenzi lonke. Sasingekho sasingasebenzi bona babengekho esigangeni lapho thina sisebenza la khona. Angithi thina sisebenza esigangeni. Babe selokishini. Okay. Babe selokishini emakhaya. Right. So into ekhona nje ukuthi abantu bayazi ukuthi labana abantu mina nyabazi enevele nyabazi vele. Kusetshenziswa udumo lwakho uthi wena ngoba uyaziwa uhamba labantu abanye sokuthiwa lawo awukhona. Sokuthiwa nami njani ngangikhona. Okay. Yikho lapho kwalinga khona igama lami. Alright. Yebo kunjalo. Ngoba thina sazi amakholo. Amafoni ngabantu abanjani abaselokishini. Kuthiwa manje sokwenzakale umonakalo into eyinje so. Sayafika thina lapho kwakuwonakala khona. Ngamehlo ami lami sabona lapha futhi abanye ngahamba la. Uyabona. So abantu babeyazi ukuthi mina laba abantu ngiyabazi. Wathola abantu besashaywa o wathola abantu besaphila.
No, abantu ngabathola vele sebeshonile. Okay. Ngabathola vele sebeshonile. Bekungukuthi bachisiwe noma babachayiwe nje ngoba anti yabona la igolule system lo utaqokisa amataya or Labantu ngathola vele njani sebeshonile. So ke babe ngu3. yeah. Laba majaha la. Babe ngu3 ngabathola vele sebeshonile. Mangifika lapha. Ngababona impela ngamamela. wonke lo nguzibani. Njengokuba yazi kwami. Yeah. So ma ubuza anyone olapho wakuchazela ukuthi kwenzakaleni kahle kahle. Uyabona umbuzo angizange vele ngisadinga ukuthi mhlambe ngibuze. Yeah. Ngendlela ukuthi labana abantu bayangazi. Ngabona ukuthi uyabona mangabe nginjani ngabuza mhlambe ngivela kakhulu. Bazothi nami njani ngiphakathi. Okay. Uyabona ngendlela ukuthi vele ngiyabazi labana abantu. Uyabona? Alright. So angizange ngisabuza deep ukuthi vele kwakusenzakalani bebephethe ini kumenjani. Yeah. But kodwa wena iqiniso wagcina ulithola ukuthi vele babeganile or babengaganganga. Mabe sitho abantu bakula indawo because bakhona vele abanye esakhuluma nabo. Okay. Bathi labana abantu njani babebamba inkunzi. Alright. Uyabona ekubambeni kwabo inkunzi badubula ikula lashona so ke bathi laphana mina vele kangizange ngibe ngisama vele. Yeah. Ngoba la ususabile umphefumulo wakho ukuthi mepho uzongena crossfire kanjalo. So kusho ukuthi lapho kwaqhamuka khona igama uthi wena vele wahle wabaleka vele wasangubonakala bathi vele wabonakala ukuthuza isalukazi sinamanje injari ngazi kwayiqiniso lingaka. Hayi yabona into ezibuya ku Facebook zingamanga ngendlela ukuthi kuthe sekwenzakala kanjalo ngine Facebook mina. So kwaba khona umuntu ohayika iFacebook yami. Okay. So wabe sephendula abantu ngegama lami. Yeah, sengizwa abantu sebengifuna betayi kanti uphendula in Facebook. Mina no iFacebook vele sengile 3 months ngingayazi. Kodwa hayi no uyaphendula wona kuFacebook. Ngahle wona ukuthi kukhona umuntu onjani ohake in iFacebook yami. Okay. Yeah. Ngicela ukuyisele emuva kancane ngoba like uyabona uma umculi vele ungajoyina elinye iqembu kodwa vele wona uyabulo umculi wakho uyabumthanda vele senhlizweni ufisa ukuthi one day ngasebenza naye uba lo mculi wona ufisa ukuthi one day maybe uzibone maybe lenza ingoma lonke. Uyabona mina abaculi abaculi ngiyabathanda ngokuningi. Abaculi bathanda bonke impela ukuthi ma kusasa ngavuka mhlambe sengifisa mhlambe ukucula nomunye umculi. But vele abaculi ngabathanda bonke kahle kahle. Lapha sitho ukuthi laba abanye abazona. Kodwa kuba lona lo othi eish yabona lo mangazithola ngibambe imic naye lo ngubani. Uyabona umculi vele kahle kahle ingathi mhlawumbe uyachaya impela uzwakale sayidini lami. Ngasho ngithi mhlawumbe angisho ukuthi abanye abachaya. Yebo understand bonke kodwa umuntu la uyabona umuntu omzwayo kangcono uyabona leso sikhathi. Ngatsho ngithi ifavorite yami vele emculeni uNdux Junior. uNdux Junior. Okay, vele from kudala vele umculo. Kungatholakala imoto zokukhala umhlaba wonke. Yes. Ikambile Jolojo bakala bonke abantu, ikambile ePlantu bakala bonke abantu, ikambile Botswana bakala bonke abantu, ikambile eNkayi bakala bonke abantu, ikambile eNkayi, ikambile eNkayi, ikambile eGwanda, ikambile eMpandeni, ikambile eBristol. Yela singoma umhlaba wonke madoda bajabula abantu. Iza nayo madoda ama-Friendly Brothers amahle. Yes. Alo Godolude. Godolude madoda kaMashobane aziwela seMpandeni. Uyidlalise madoda iJamani bejabula abantu. Swani. Ezinye madoda alo manje wani faka shotman mancane odumo madoda. Yes choba khuluma ngochoba